Ikaze nanone kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Mwiriwe neza, tubahaye ikaze muri update n'amakuru mashya, aho mu mujyi wa Uvira ubwicanyi bukomeje kwiyongera, abikaba byavumbuwe impamvu ikomeye ubwicanyi bukomeje kugaragara muri uno mujyi wa Uvira. Ni mu gihe kandi iminembwe intambara ikomeje kwiyongera, aho AFC na MDP twirwaneho bari gukubitsa ingabo z'abarundi aribo FDNB na TBDF ndetse n'abahibu, ibintu bikaba byabuze gica ku mirongo y'imbere y'urugamba. Turarebera hamwe impamvu ikomeye MONUSCO yatangaje ko batagomba kujya mu mujyi wa Uvira nk'uko byari byanzuwe ko bagiye gucunga umutekano muri uno mujyi wa Uvira. Ni mutwemere rero muduhe iminota mikeya tubajyane mu Buvira ndetse no mu Minembwe, mumenye uko situation imeze, uko bihagaze nonaha. Mbere na mbere ariko reka mbanze mushimire nkwifuriza amahoro y'Imana, bifuriza isabato nziza abavuye gusenga, tunabifuriza umunsi mwiza w'abakundana, kuba bafite abatafite mugira kwihangana, ariko ndetse tubifuriza no kuguma kugira urukundo, nimba nta n'urwo ufite urukundo nirwogere ku bantu bose. Reka rero nkubwire ngo wowe wahisemo kubana natwe, ni inkunga ikomeye waduteye, ariko nawe nta kindi usabwa ni ugukora kuri subscribe, like, ugasharinga, tukabona recommendation, natwe tukagira imbaraga mu byo dukora. Nje muri kumva ndi Damien, sindi jyenyine ndi kumwe inshuti John. Wiriwe neza? Mwiriwe neza bwana Damien. Wasohokeye hehe? Uyu munsi nasohokeye iwanjye mu rugo. nuko akanya rwose. Nuko rero reka tunyarukire Uvira, impamvu ikomeye ubwicanyi buri guterwa n'iki bwana Bishuti? Uvira ubwicanyi burimo bumva kugaragara imirambo ndetse itari y'abasivili, kuko abenshi urumva ko ni wazarendo cyangwa se kwakote ingabo za FARDC. Bivuga ko hari ikibazo cyabayeho gikomeye cyuko cyaje ari nk'igisubizo, ariko cyabayemo ikibazo kuko wazarendo urabona yari imaze igihe isa n'idahembwa mu bijyanye n'imibereho. Numvaga ko akenshi bajyaga banakora ibikorwa byo kwambura no kwiba bitewe n'ibibazo by'inzara, kuba administration yabo ari nkeya rwose, ko nta mafaranga bagira y'umushahara uhoraho, ndetse nta naho avuretse yenda FARDC iyo isa n'ibigutse ikaba ariyo ibikora, kuko isa n'iri no mu kazi kabo. Rero biravuga ko hari abahembwe bamwe ntibayabone. Aha habayemo ikibazo cy'uko bivuga ko byanze bikunze n'uburyo basanzwe bameze, urabona barutana intera bijyanye yenda na ranka bafite mu kazi. Uwahembwa amafaranga menshi baba bamuzi, wafashe make baba bamuzi. Rero habayemo ikintu kimeze bya bindi byabo by'ubwambuzi nyine budasanzwe, kumva ko umuntu afite amafaranga menshi kuko bayabahaye ari nk'ibirarane, nyine babahembye menshi. Habayemo kuba bamwe bagiye batega bagenzi babo, aricyo cyateye ubwicanyi mu buryo bwo kubambura. Kandi urumva ntabwo wakwambura umuntu mubana muri fosi ngo umusigare muzimaze abivuge bikorohere. Rero habagamo gutega agaco ka bakeya bakica abandi bazi ko bafite ayo mafaranga mu masaha y'ijoro. Urumva ko umujyi waraye ari nk'inkera, ntago ngo bigeze baryama, kwa rukunywa, nta kindi, nta n'indi mirimo yindi bari basa naho bafite. Rero ni ikintu cyateye impfu nyinshi. Ariyo mpamvu ubona ko nk'abaturage bagiye batanga amakuru, ni imirambo bagendaga babona, noneho bakayibona itambaye impuzankano, ahubwo bambuwe n'imyenda yose, ku buryo wasangaga bamusigiye nk'umwenda umwe mwisanzwe baba bambariyemo imbere. Rero urumva ko ni ubwicanyi busa naho bwamenyekanye aho bwakomotse ku baturage bari badasa n'abafite amakuru y'impamvu yabyo. Yes, nibyo. Wenda reka duhite dukomoza ku bikomeje kubera muri ibi bice. Impamvu nyamukuru ni ukubera yuko n'ubundi ibyagiye bigaragara, barafite ubwoba ko bashaka kuva muri uno mujyi, niyo mpamvu bari gukora ibikorwa bigiye bitandukanye. Saha gusa gusubiranamo byagiye bigaragara mu bice bigiye bitandukanye. Nuko mu Uvira bimeze. Ni mu gihe twari twiteze ko MONUSCO yakwinjira mu mujyi wa Uvira, ariko ubwoba ni bwose. Bagomba kujyamo bahawe uburenganzira na AFC ndetse
bakizera umutekano wa AFC. yego Ayo ntiyaba ari abanyanga ko twagiye tubona MONUSCO n'ubundi ko yagiye inagaragara mu bice hafi n'imijyi. nayo Sinzi. yabateye utwatsi, yababwiye ati kari agace kagenzurwa na FARDC ntabwo kari agace kacu, si twe mubibaza, mukijya hariya umutekano wanyu mubaze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twebwe muzatubaze umutekano wanyu muri Goma cyangwa mu gace tugenzura. Rero urumva ko bahise bagira ubwoba kuko bazi discipline nkeya y'aba bagabo, kandi baba bazi ko zirangabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zigira amafaranga n'ibikoresho, rero bafite ubwoba ko bashobora kuwujyamo isaha n'isaha bagatezwa iki kibazo. Ariko kuri FARDC yakoze iki gikorwa cyo guhemba Wazalendo mu buryo bwo kugira ngo base n'ababaha ituze, bagaragaza amahoro muri kariya gace, ku buryo MONUSCO iri bubone ko nta kibazo gihari ikunde kujyayo, kuko kutajyayo kwa MONUSCO hariya kuri FARDC n'intambara amaze nk'iminsi isa n'iri kugenda ibananira, bafite ubwoba ko M23 ishobora guhita ihigarurira byihuse. Yes, niko bimeze, bafite ubwoba, kandi ibi ngibi biremezwa neza ko ibi byemejwe na Colonel Nanga, aho yavuze ko ibi ngibi byo gukabya ngo baratanga agahenge atari ko bimeze, kuko Nanga yagaragaje ko itangazo rya leta ya Kongo ryo kwemera agahenge ari ukuyobya uburari, kuko ntabwo wambwira ko baba bari gutanga agahenge hagakorwa deployment ziri gukorwa mu bice byose bya Sud Kivu, drone 10 zikazira igihe. Imirwano irakomeye kandi irakomeje. Amagingo rero sahiyi mu Minembwe uduce dukomeje kubonekamo imirwano uteye bwana Bishuti. Uduce turimo imirwano ubu ni duce twa Mukoko, Nyaruhinga, Karongi, Karingi na Bidegu, Bicumbi. Ni uduce ubona ko tumazemo n'igihe, n'aka gace ka Rwitsankuku kandi ko binavugwa ko M23 isa naho ari karimo kose kagenzura. Utu ni uduce turimo intambara ndetse imaze iminsi 3 itahwemaga kubirimo, uretse ko byanze bikunze bivuga ko M23 ishaka gusa nishyiraho iherezo bijyanye naho yatsinsuye umwanzi mwerekeza. Yes, niko bimeze, ndetse biranagaragaza imbaraga zidasanzwe z'uburyo bari kugenda bakubita igisirikare cya TPDF ndetse na FDNB, bakomeje gukubitwa cyane ku mirongo y'imbere y'urugamba, ndetse tunabonaho kubabwira ibyo AFC yatangaje aho yamaganye Ndayishimiye ukomeje kugaba ibitero ku Banyamurenge. Uyu ni umuyobozi w'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Colonel Nanga, aho yamaganye uruhare rwa perezida w'u Burundi mu bwicanyi buri gukorerwa Abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuyobozi w'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Colonel Nanga, yamaganye uruhare rwa perezida w'u Burundi mu bwicanyi buri gukorerwa Abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho Nanga yashyize hanze ubu butumwa, yabushyize hanze ku munsi w'ejo. Bihabanye rero n'ukuntu intambara zikomeje kuba, ndetse bikaba bigaragara ko leta y'u Burundi ikomeje kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashingiwe ku masezerano ibihugu byombi byagiranye, aho yari agamije kurwanya imitwe yitwaje intwaro irimo iry'Abarundi nka Red Tabara, FRN, Nzabampema na Forebu. Ino ni imitwe n'ubundi bivugwa ko iri muri biriya bice. Uno mutwe wa FNL ndetse na FNL Nzabampema, ngo ni Nzabampema na Forebu. Uno mutwe wa Forebu ntago nge nari nkuzi. Ubwo rero urumva ni imitwe yo kuri ibi bice, ngo impamvu zajyanye ingabo z'u Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zariyongereye, zitangira kwifatanya n'iz'Abanyekongo mu kugaba ibitero mu bice bituwe n'Abanyamurenge muri teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga, cyane cyane muri komine ya Minembwe. Ingabo z'u Burundi kandi zimaze igihe zarafunze inzira zihuza abatuye muri Minembwe n'amasoko ndetse n'amavuriro biri mu bindi bice. Umuvugizi wazo Brigadier General Gaspard Baratuza yasobanuye ko zibikora kubera ko ngo abaturage bakorana n'abanzi.
Abanyamurenge bamaze imyaka myinshi bagabwaho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itegeko rya Perezida Ndayishimiye, aho n'ubundi ari hari gukorera ibikorwa ubwo n'ubwiyunge buri hagati ye na Bwana Kisekedi, aho ubona yuko bakomeje kugaragaza imbaraga ndetse na deployment nubwo bitari kuborohera. Yego nabo hari ibyo bari gukora, kuko nakubwira ko intambara yabo ari akasamutwe, bateye ubwoba. Urabona rero ko uko byagenda kose ntabwo biri buze koroha maginga ya ibice birimo imirwano. Nakubwira ko akenshi na kenshi hano za Rwitsankuku ari ibintu biteye ubwoba, ubona yuko bitari bworohe ndetse bitari bworohere korasiyo zombi, ariko maginga urabona yuko hari icyizere kirahari byanze bikunze. Urabona ko M23 ifite ingamba z'uko hari ahantu isa n'ishaka kwakira iherezo ku bwa bino bitero bya buri munsi byari bibariho. Urabona ko bafashe umwanzuro y'uko kari agace k'iriya misozi bakora ibishoboka kugira ngo iki kintu cy'abarundi bahageze nk'indiri yabo aberekeza mu gice cyo hasi. Urabona ko batangiye gusa naho babangamira tirari zari zisa naho zababaye nk'izibabogamira hariya. Iki nicyo kintu kikwereka intege nke bagiye guhura nazo, kuko wumva ko niyo bageze nk'aho zihungabanyeho gatoya usanga abari muri opposition y'imbere bikanga, ukabona ko basa n'abaho bazi ko batakaje imbaraga zabo. Rero urumva ko ni ibintu bitoroshye. Baramutse ari abantu babahagurukiye byagira icyo bihindura ku ruhande rwa M23. Yes, ngayo nguko rero nizo updates zari zigezweho maginga ya nimutwemerere tubasezere nk'uko twabibasezeranije ko tubarambira, tubifuriza kugumya kugubwa neza. Imana ikomeze ibane namwe.